Captain! Kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng! Kagawad ko nang, apay akas tatirupam. Ne. Apay, Kapitan. Anya ti madi iti rupak. Na, apay, ada yung bagak nga maditirupam. Apay nga road. Na. Anya nga iti katawaam, Kapitan. Ay, ada nga minadlaw ka. Dahil ta buok mo. Street. Ay, nakariban ka matin. Ha? Ken, na, medyo lima baga ti bibig mo. Naka-lipstick ka pa. Ay na, Kapitan. Payman lip balm, Kapitan. Dry nga min ti bibig kaw. Ken, pimo daw ba si tarupam? Kahit maan ano aya. Agpapintasak mo basit Siguro ada gapuna niya. Siguro ada boyfriend mo. Ha? Kwa? Di mo nilibak ta nakadkadlaw. Ay, wan, Kapitan. Ada talaga boyfriend kaw. Taga-ilay. Taga-ili? Naimbag man, ta adaan boyfriend mo. Tapno ada basit istorya am kadagiti kumarim. Mababainak nga road. Taita payabakita ko na maadaanak iti karelasyon. Okay lang day ta kagawan. Amom tumot kada kami Uwan, Kapitan. Ibagam ta agsyat kami to. Sige, Kapitan. Ibagak to day taken ko na. Kunan ni Enteng, nga adda kanon karelasyon mo, marikwanan. Nasa una gayam ken ka. Ay, baknang ka day. Gwapo ka day. Ado ka dit kwartana. Kaano kayo anang rugay? Kaano ti kalay sayaw? Ay agsasaruno mo ti saludsod mo. Ay katsong batam, adag iti saludsod ko. Agsasaruno nga raw ti saludsod mo. Awan pa'y naawatak. Kunak, mano ti tawan jay boyfriend mo. Ay, lakay mo tan Siguro, agtawan mo tan iti sibintay. Ay, kunak 27. Anya? Agam, nasaya at tanaadaan ka iti boyfriend, Maray. Ay, yamam tuman mo't kada kami ka ni Marituyang. Wan, Maray. Dumtang to dayta nga aldaw. Ay, kaano nga'y dayta? Dumtang tulat ta kaday. Ay, wen gayam. Sa dino nga'y tinakaam-amuam ken kuana. Iti Facebook Aya. Guwapo ka day, Maray. Uray lakayan. Gwapo lata, Maray. Ad-adda pa'y siguro, idi kaububingan na. Ay, sayang. No, apay nga ita kayo laang anag kita. No, idi kumapay kaububingan yaw. Nalabit, adda kumaanak mo, Maray. Ay, hun nga rod Ay, anyangay nga rod. Kastoy talaga, tinayurit, agasahan. Nakadanon tan dito'y batog ti restaurant pagkitaan nyo iti boyfriend mo, nanakwanang. Wen nga rod. Atuyan ti plitek. Agyaman nana. Mabalin ka diti sumurat, nana. Kita man ti ko na boyfriend mo. Saanan? Alaki din. Ingkan, ta umunaga amatan di ta restaurant. Sige nga raw. Tinak ko na di paradaan. Tinak man nagpila. Itay pa'y anak ka-order akiti kanenta kwanang. Wen nga rod, Minsyo. Imo na kagayam anak kasangpat di ti restaurant. Ay, pasensya kan Narigatan anak kalugan. Sige, mangantan. Di in-order na akanan na. Kat adda karnina. Pork chop kan fried chicken. Adda pa'y Shanghai na.
Idinto ta syakat nateng laeng ada na iparabaw nga itlog ti inorder na kanag. Oh, apa adi ka pa'y lamangan, kuanang. Ay, kwa. Nabsugak nga maing. Kalkalpas ko nga minanangan ijibalay. Sakbay nga inmayak. Sige. No di mo kayat, i-take out mula ang ganday takanan. Sige, agorderak man iti inumak adyaws. Uminom kan iti danom. At least, libre. Ay di ka agdanag. Tabayadak ti Diyos nga orderak. Kuripot da ito'y alakay. Waiter! Yes, ma'am. Ikanak man iti pineapple juice yo. Kan ikanak iti French fries. Wen, ma'am. O sige. Kuripot da ito'y alakay. Natenglaeng kan itlog ti inorder na para kanya. Idento tayo sukat nagado a karne asidaon na. Kastagayam ti kayat mo akanan. French fries. O sige, makamu ka. Tangay si kamat, timang bayan. Ay, imbagbay ni Marikwanang. Tabak ng kanuja boyfriend na. Ket bayat atabak nang. Tapno agbalin adun yan ni Marikwanang. Ay, ada ko mamat boyfriend ko abak nang. Anya? Ada ko mamat boyfriend ko abak nang. Tapno agbalinak met adun niya. Ken makagatangak iti ado nga alahas ko. Ken makagatangak iti bagken sapatos ko nga agkakangina. Ada ko mamat boyfriend ko abak nang. Tapno ipanak ijay kaulpan ni Ragsak. Ay, sus. Ken tapno inaldaw ko maapasig ana iimas ti sinsidaag. Asaan apasig anateng amapan ko laog guten di ta arubayan ken likodan ti balay. Ay, ket ingkagsapol iti baknang agbalin a boyfriend mo. Ay, agpaysaw intay. Itulok mo? Tapos la maragsakan pa iti imbaga. Ay, inak talaga intay. Ay, sige man nga ron. Kahit ibiro ka nakmat itibak na nga agbalin a girlfriend ka. Ha? Una, tapno patas. Awan problema. Ala, ingka agbiro kan itibak nang banang. Kahit laglagi pa mga isapulan nakmat iti girlfriend ko abak nang No awan masapulam. Uray saan kan nga agaw awen. Badaw, kaano ta nga taabumak nang aya? Ay, mangang kaki dyan. Naimbag pa'y ni Marikwanang tadagayang boyfriend na abak nang. Kay, Swerte ni Marikwanang agasom nga itabak nang ti boyfriend na. Sigurado nga umadaw ti kwarta na. nga ta. Una, takanayon to siguro nga ikan ti boyfriend na. Ay, sayang. Anya ti sayang. No kumangamin ta ni Ignacio abak nang ti sinong batak iday. Di mayat ko matibiyag ko ita. Di kanayon ko maanaimas ti sinsinaak. Di kanayon ko maanapintas ti kawiskaw. Ken nalamuyot ko maakod tiyan ti pagturturogak. Ken naragsak ko matibiyag ko ita. Di sana ko mangagparparikot a kanayon no pangalaak iti igatang ko iti bagas ken sidaan. Di sana ko makanayon nga umut-utang iti tersina ni Marikwanang. Ken sana Ay, ko usan! Nasakitan tila payag ka, adumdum ngay. Kalpud no mga main. Damag ko, balo itan ni Ignacio. Hala, hingkag paaram king kwa na. Baran kaya nakabay. Ha? Halain kan! Nawaya ka mapan. No kayat mo di, tulod ka pa iti balay da. Ha? Alam, amin na, nakawas mo. Ta itulod ka, itayan ni Ignacio abaknan. Agtugtugawa man pa dito'y paraangan mo, kuwarag. Katuhan na, tataba daw. Apag-isaw, nagluto akiti merienda. Pagsangwan ta da ito'y buko jawas, kanda ito'y ginatang ko apansait. Ado da itaw. Ay, apag-iso nga raw. Ay na, mabisina nga may. Mala, agmerienda talata, tata. Malaman nga raw, kuwarag. Barang maikat ti pungtot ka. Ha? Sino ti kapungtot mo, tata? Ay, nituyang ko Nagbabawi ka no, anak, asawa kanyak. Tapobriak. Anya? Apay nga, kasta ti kunana. Di pala ka nun ni Ignacio abak nang ti sinumbatan na. Tabak nang. Wine. Ay, amukaw.
Namuan na sigura nga da boyfriend ni nanakwa nga baknang. Kat umapal. Kasta nga raw. Wan, baknang ka no ti boyfriend ni nanakwa nang. Intulod ko iti agsapay jay ilay. Tagdayt-day ti boyfriend na abaknang. Haya. Nalagit dahin, tatabataw. Kanintan da ito'y pansitaw. Saan mo pala panunutin ni nanatuyang? Agmirinda tapay. Adday ta. Naugas akon dagiti plato an naurnong dito'y lababo, minsyaw. Sige, aglaba ka pa'y nga rod. Tanaurnong meten dagiti murang ko. Kunak man no adda katulong mo. Pinapanaw ko tasadot. Sige, ilabaan nakpay. Ay, agina na akon ta. Nakalaba akon. Wanang, anda merienda ngayon sa ganak. Alaman nga rod ta, kasla mabisinak. Atoy. Para kaniyak da ito'y ham sandwich kan orange juice. Takukuam da itadanom kan biskuit. Ha? Ni, apay ngay akas ta, mensyaw. Kasla saan apatas Saan kan nga reklamo? Naimas ti meriendaam. Idento ta siyak a pinagugas mo iti naurnong a platom. Kan pinaglabam iti adu amureng mo. Kat danom kan awan raman na a biskwit ipameriendam kanya. No di mo kaya, di saan lang. Basta siyak, ang meriendaan. Medyaw, nakaluto akaon. Good for to tilinutaw. Nasayat met. Tapno at dapay ka na kinto nagsapa. Ha? Kaya't mo asawan, di nakpakanan sakbay nga agawidak. Mabalin mo timangan, ngam sabaw laang ti sidam. Anya? Sige, isaganam nga roden ti lamisaan tamangantan. Innapoy laang kan sabaw ti ipakan mo kanyak. Idento ta siyak tinagluto. Ay, grabe. At least, pakanin ka pa'y. Ay, kuan ang nakasarsarak kaan. Malamin siya, inakaon, agawid akaon. Manganta pa'y Ay sanaon, kan jak kayatan nga kita tapay. Jak impagarop nga damat gayam kurkurang ti panunot mau. Anya nga dakurang ko? Limpyo ak mata. Jak amo no anya ti hawag ko kan ka. Ngala, inakon. Naglako akla kumaitangal daw. At least, sanak pa'y anabannog anaglaba. Kuanang, kaya't mo ka di tagkalaysatan? Ha? Akalaysatan kuanang, tapno at dakad kaduak dito'y balay. Ha? Uray dito'y kan balay nga agnaed, kuanang. Ipagnatan dagiti masapsapul ta para iti kalaysatan. Aday tanling siyaw. Nagatang ko amin ang apara iti kusina. Ayan ti resibo. Adtoy. It 50 amin to'y resibo. Awan mo't inyawat mo asukli. Ha? Ikwa. Siyempre. Nag-tricycle pa'y kan mapisinak. Isu agim matangak iti palamig kan bananak yaw. Kat kinan ko iti iti kalsada. Imbagak ka di nga igatang mo no ada sukli. Anya? Ala, ingka nga ruda nagluto. Tamabisin akon. Aday ta. Mangantan. Kontrolem ti sidaam ko anang. May sala nga islay sa karne ti sidaam, ha? Kanagaduday ta na idasar. Saan ka di amabalin adwa nga slice ti sidaag? Total, adumag. Ay saan? Kwartak ti inggatang mo iti dayta. Iso may sala nga slice ti sidaam. Ay, ala, kukwam aminon. Agawid akon, di kan kayat. Apay ngay, katagkalaysatan iti mabit. Agkalay sa tarupam.
Agtali na daklaangan abaak, ngam ti makikalay saken ka, ha? Ditakan! Na, unay dahi ta nakatawa mong tuyang. Amom ka day badong. Imot gayam tibak ng a boyfriend ni Marikwanang. Ha? Agasam, pagsirbyan lang arudan ni Marikwanang, kontrolon na paitisidan ni Marikwanang. Ayun na yan. Huwag ka nung araw. Agraraman to mga may ni Marikwanang. Maki-boyfriend ka, kano ni tibak ng Pagkatawa man ay. Agraraman at talaga ni Marikwanang. Bak nang kano ti boyfriend na ngam imot mat gayam. Ay, anya ngay nga raw kagawad. Bay amon Ay, ananwak ngay ti kasjay a tao. Di oray awan asawak no kasta. Awan makidi na pukaw kanya ka. Tadyak mat intulok a maturog a kiti silid na. Kasta ka ni. Ala, bareng adan tumanan dumteng sa balay. Saanon, Kapitan? May mamilangan o ada kadwam iti panagkapsut mau. Tapno ada kabinadang mau. Ay, sabagay Kapitan. Di ka maawanan iti namnama kagawad. Tabareng dumteng to pati mas nasaysaya at alakay. Aparakan ka. Ni Kapitan mo't lalaki ko namot saan alakay? Unyag peso. Dumteng to lata, ti lalaki aparakan ka. Ay, sapay ko mga rudta kasta, Kapitan. Agur urayak latta. Ay, una yan, nanakwanang. Nasayaad kuman tabak ng tinatumpungam. Ngam, ikuspil na kamat. Ala sigay! Didan, tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, John Reb. May sabay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.